Rwanda na Uganda biherereye muri Afrika y'Iburasirazuba, East Africa. Urebye kandi ibi bihugu hagati yabyo n'abaturage babyo baherereye ku buso butandukanye cyane. Hano Uganda iruta cyane u Rwanda mu bunini, kuko ubuso bwa Uganda buruta ubw'u Rwanda hafi 9 zose. Uganda ifite ubuso bwa kilometero kari 241,38, mu gihe u Rwanda rufite ubuso bwa kilometero kari 26,338. Ubwo bivuze ko Uganda iruta u Rwanda kilometero kare zigera ku 214,700 mu bunini bw'igihugu. Naho mu bipimo byinshi bigenderwaho ku buryo abaturage babayeho n'iterambere ry'ibihugu byombi, hano usanga nta gihugu kiri kure y'ikindi muri rusange, kuko buri gihugu gifite aho gihagaze neza kurusha ikindi mu buryo bw'imibereho y'abaturage. Muri uyu mwaka w'2026, umusaruro mbumbe w'igihugu GDP, Gross Domestic Product w'igihugu cya Uganda ubarirwa hafi muri miliyari 68 na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika, mu gihe u Rwanda nawo ubarirwa hafi muri miliyari 14 na miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Gusa ifaranga ry'u Rwanda Rwandan francs riruta ishiringi rya Uganda UGC hafi 2.2 ku isoko ry'ivunjisha, mu gihe bavunjishije hagati y'amafaranga yombi. Uganda ifite abaturage barenga miliyoni 52, naho ku Rwanda rukagira abaturage barenga miliyoni 14. Gusa nubwo bitandukanye mu mibereho, ibi bihugu byahuza ari uruhande rumwe mbere yuko bikatwamo imipaka n'imbibi n'abakoloni baje kubigabanyamo ibice. Ariko bishishoje neza u Rwanda na Uganda turi isano imwe mu muryango n'amaraso, dore ko nta nawo wabitandukanyiriza cyane mu baturage cyangwa se mu muco w'ibihugu byombi. Gusa intambara irasenya ntiyubaka mw'abantu mwe, itwara amagara y'abantu benshi, yewe nta nundi wayifuza, utarayibona arayibarirwa. Hano ibyo mvuga abandi utabara byumva neza cyane. Ariko se hagati y'igisirikare cya RDF y'u Rwanda na UPDF ya Uganda ni ikihe gifite imbaraga zidasanzwe mu guhangana mu ntambara? Hano reka dukoresha imibare n'ibyagaragaje ko twegeranyije, tugereranya ibisirikare by'ibihugu byombi, dusesengura ku bushobozi bwabyo mu bya gisirikare guturuka ku ntwaro, ubushobozi, imyitozo n'ubunararibonye ndetse n'ibindi bitandukanye. Hano bana nanjye kugeza ku musozo w'iki cyegeranyo, naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Ubundi amateka agaragaza neza byinshi ku mubano w'u Rwanda na Uganda nk'ibihugu bisangiye umuco n'ururimi rumwe n'ibindi bya Kinyafurika. Usibye kuba ari ibihugu bihana imbibi kuva na kera byari byimakaje ubushuti bidaterana, ahubwo bitabarana mu gihe cy'amage n'amakuba. Kuva Uganda yakira impunzi z'abanyarwanda mu 1959 kugeza uyu munsi bagitabarana, byanagirana ibibazo bakabicocereza mu biganiro. Nyuma byaje gutandukanywa n'ubukoloni bw'Abongereza n'ubw'Ababiligi, bazunguye cyangwa se bigaranzuye Abadage maze baza gukoloniza u Rwanda. Nyuma biza kuba ibihugu bibiri bitandukanye. Ni naho havuye ijambo muzungu bivuye ku ijambo muzungura. Gusa mbere y'ubukoloni u Rwanda na Uganda ntibyakunze kurwana intambara hagati yabyo nk'ibihugu bibiri, kuko icyo gihe Uganda itari igihugu kimwe cyunze ubumwe, ahubwo yari igizwe n'ubwami butandukanye bw'amajyepfo n'amashyamba y'amajyaruguru. Ubwami bw'u Rwanda bwagiye bugaba ibitero byo kwagura imbibi mu majyaruguru yabwo, uhereye mu majyepfo n'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Uganda y'uyu munsi, nko mu bwami bwa Ndorwa, mu bice bya Kabale na Mbarara na Nkore. Ibyo bitero byasozwaga n'uko u Rwanda rwigaruriraga ibyo bice by'agateganyo, cyangwa bikarangira impande zombi zinanirwa gutsinda kubera imisozi yari igoye cyane y'icyo gice. Gusa utwo duce twose twaje guhinduka amajyepfo n'amajyepfo y'uburengerazuba bwa Uganda y'uyu munsi. Muri make intambara z'amateka ya kera ntabwo zari hagati y'u Rwanda na Uganda, ahubwo zari intambara ubwami bw'u Rwanda bwagabaga ku bwami butandukanye bwa kera bwari buherereye ku butaka bwa Uganda y'uyu munsi. Gusa kuri uyu munsi wa none mu kinyejana cyacu cya 21, reka twerekere ku Rwanda rw'ubu rufite ingabo z'imbere mu gihugu zishinzwe kurinda igihugu ndetse na reserve forces zishobora kwitabazwaho bikomeye ku rugamba. Naho ku rwego mpuzamahanga, igisirikare cy'u Rwanda kizwiho kubaha ubuhanga, ubunyamwuga n'ubunararibonye mu kurinda imbibi z'igihugu cyacyo mu gihugu imbere, ndetse no mu butumwa bwo kujya kugarura amahoro hirya no hino ku isi no mu gutanga umutekano byihuse cyane. RDF Rwanda Defense Force igira abasirikare baba biteguye urugamba cyangwa se bahoraho bagera ku 33,000, reserve forces cyangwa se gutabara zigera ku 20,000, abarwanira mu kirere cyangwa Rwanda Air Force barenga 1,000, n'abarindira imbere mu gihugu barenga 2,000. RDF izwiho kugira umutekano mwinshi cyane mu gihugu, kurinda abaturage, kubungabunga amahoro mu bihugu bitandukanye by'amahanga. Igisirikare cy'u Rwanda gikomeye bya nyabyo kuko gikoresha ibigezweho bya gisirikare bihambaye, birimo indege, ibifaru, ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru ndetse n'imodoka z'intambara bikoreshwa ku rugamba, bibafasha kugera ku ntego z'umwanzi mu buryo bwihuse cyane. Naho kuri Uganda nabo bacunga umutekano w'imbibi z'igihugu cyabo uko bishoboka kose, bifashishije igisirikare cyabo kidasanzwe cya UPDF, Uganda People's Defense Force, nabo bakagira abasirikare bahoraho bagera ku 45,000, inkeragutabara, reserve forces bagera ku 10,000, abarwanira mu kirere, People's Defense Air Force, UPDF zibarirwa mu 3,800, abarinda umutekano w'imbere mu gihugu nabo babarirwa mu 10,000.
Gusa nubwo igisirikare cy'u Rwanda umubare wacyo wose uri munsi ugereranyije n'uw'igisirikare cya Uganda, u Rwanda rwiyubatse nka kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye gishobora gufata ibyemezo no gutabara vuba cyane, kuko ni igihugu kihagazeho mu kurinda umutekano wacyo, mu gukora kinyamwuga barwanya iterabwoba, gucunga imbibi z'imipaka yacyo ndetse no mu kurinda umutekano w'abaturage, gikomeza kujya kugarura amahoro mu mahanga mu bihugu bitandukanye ndetse bakifashishwa naho bikomeye ku rugamba, kuko u Rwanda usanga ari igihugu kiri mu bihugu bya mbere nako n'urwa gatatu ku isi nyuma y'igihugu cy'Ubuhinde, kibanzirizwa na Nepal mu kohereza abasirikare n'abapolisi benshi muri misiyo z'umuryango w'abibumbye UN missions mu kugarura amahoro mu bice bitandukanye by'isi, rukaba rukurikirwa n'igihugu cya Bangladesh, ndetse u Rwanda rukaza ku mwanya wa mbere muri Afurika yose nanone mu kohereza ingabo nyinshi muri misiyo z'umuryango w'abibumbye mu kugarura amahoro henshi hatandukanye ku isi. Urebye nk'ibisanzwe hano igisirikare cy'u Rwanda na Uganda byombi bifite inshingano zo gutanga umutekano nk'ingabo z'ibihugu byombi, aho bitandukanira ni ku mubare w'abasirikare, ubushobozi, ubunyamwuga ndetse n'ubunararibonye hagati y'ibisirikare by'ibihugu byombi mu kubungabunga amahoro n'intambara byagiye bikora zitandukanye, kuko usanga u Rwanda na Uganda ari ibihugu bifite igisirikare cyiteguye neza mu gukorera hose, haba mu gihugu imbere cyangwa se hanze yacyo. Ni igisirikare kandi gifite ubunyamwuga n'ubunararibonye bw'urugamba no kugarura amahoro henshi ku isi. RDF y'u Rwanda yagiye mu bihugu bitandukanye birimo kugarura amahoro nka Centrafrique, Sudani y'Epfo, Mozambique ndetse no mu gihe cy'umutekano muke ahari ibyihebe byigize ntagondwa. Naho kuri UPDF ya Uganda nayo ifite ubunararibonye buhambaye bw'urugamba, birimo kuba yaragiye kugarura amahoro mu gihugu cya Somalia imyaka irenga 18. Uganda nicyo gihugu cya mbere cyageze mu birindiro bya Somalia kuva muri 2007 banyuze mu muryango wa Afurika witwa AMISIMO. Bamaze iyo myaka yose barwana umunsi kundi ku mujinya w'umuranduranzuzi w'iterabwoba rya Al-Shabaab. Kandi UPDF ifite ubunararibonye mu mirwano yo mu mashyamba kuko imaze igihe kirekire mu bitero bya Operation Shujaa ihuriyeho na Congo FARDC mu guhashya inyeshyamba z'iterabwoba rya ADF, Allied Democratic Forces, zunze ubumwe n'umutwe wa Islamic State mu bice bimwe na bimwe bya Uganda bihana imbibi na DR Congo. Ndetse UPDF yatsinze mu buryo bwa gisirikare umutwe w'iterabwoba wa Joseph Kony LRA, Lord's Resistance Army, wari warayogoje amajyaruguru ya Uganda n'ibice bya Centrafrique. Muri make dushingiye ku mibare n'ibigaragara by'ibisirikare byombi bifite ubunararibonye bukomeye kandi bufatika ku rugamba. RDF izwiho guhashya ibyihebe n'intagondwa mu bikorwa byo gutabara vuba, mu gihe UPDF nayo ifite ubunararibonye bw'igihe kirekire mu guhangana n'imitwe ikomeye y'iterabwoba nka Al-Shabaab na ADF mu mashyamba n'imijyi. Gusa u Rwanda na Uganda ni ibihugu biri kubaka ibisirikare bikomeye bifite intego yo gukanyaga no gukomeza umutekano wabyo byo ku rwego rwo hejuru, nta mikino na mike irimo, kuko usanga mu bubiko bw'intwaro u Rwanda rutunze rufite ibikoresho bihagije rwakwifashisha ku butaka, kuko rufite tanks cyangwa se ibifaro by'intambara biri hagati ya 32 na 60, harimo ibyitwa T-55 na T-5. Ibi byakozwe n'Uburusiya, kuko byose bishobora kurasa ibisasu biremereye birimo ibisenya imodoka z'intambara n'ibyuma bikomeye nk'urutare kabishwanyuza, kandi yihanganira ubutaka bubi, imihanda mibi. N'ibifaro kandi bishobora kurasa ku ntera ndende iri kure cyane, haba ku manywa cyangwa se mu icuraburindi ry'igicuku, hifashishijwe ikoranabuhanga rikoreshwa mu mwijima rya night vision, goggles and binocular. Kandi RDF itunze imodoka z'imitamenwa y'amasasu igera kuri 300 zirimo izitwa Penhad M3 Armored Vehicles, hakaza indi ihuriweho n'u Rwanda na Uganda. Ni imbunda ruturi hananura ibiri kure cyane byogoga mu bicu, yitwa D30 122mm Huditsa, irasa ibisasu bitandatu kugeza kuri 12 mu munota umwe, bitewe n'ubuhanga bw'abashinzwe kuyirashisha. Ndetse UPDF ya Uganda na RDF y'u Rwanda bakoresha intwaro ya BM-21 igararimo multiple rocket launchers zacuzwe n'Abarusiya, ikoreshwa mu kuminja roketi z'ibisasu by'umuriro mwinshi ku gice kinini cy'ubutaka kugira ngo isenye ibirindiro byose by'umwanzi nk'imodoka cyangwa se kugira ngo ihagarike umuvuduko umwanzi ari kugenderaho. RDF yikoresha yitwa Radar-9 HG-9 na 9K 111 Fagot, ni intwaro isenyagura ibifaru byose ku rugamba ikabihindura umuyonga mu kanya gato nk'ako guhumbya. UPDF igakoresha 9M133 Konat, Abarusiya bo bayita 8012 Spilgan zirenga 1000, n'indi yitwa Spike LR yakuye muri Israel, iyihangana n'ibigenda byose mu kirere ikabihanura. RDF na UPDF bagira RPG-7 na RPG-29 Vimpa zishobora gushwanyuza imitamenwa y'ibifari igezweho, modern tanks zikoresheje ibisasu biremereye byitwa tandem charge. Kandi u Rwanda na Uganda batunze imodoka za mortars za 120mm n'iza 81mm. Izi ni intwaro zifatwa nk'inkingi ya mwamba mu gufasha abasirikare bari ku butaka, kubera imiterere ya Afurika igizwe n'izuba, imisozi n'imigende miremire. Ku ruhande rw'ubwirinzi budasanzwe bukoreshwa ku butaka ariko burinda ikirere, RDF ifite ubudasanzwe bukomeye cyane karundura bwa surface to air missile systems bwitwa Sky Dragon 50 system cyangwa Tianlong-50 bwaremwe n'Abashinwa, rukoresha rurinda ikirere cy'u Rwanda, nako rwakoresheje icyagiye mu guhagarika no gushwanyiza ibisasu byose byavaga muri Kongo bishaka kugwa mu Rwanda mu karere ka Rubavu.
kandi u Rwanda na Uganda bahuriye ku kuba bombi bafite intwaro yitwa ch-24 Grange Manipads. Iyi niyo ntwaro ikomeye kurusha izindi UPDF na RDF bafite icyiciro cy'intwaro ziraswa n'umusirikare umwe ku rutugu ari wenyine. Cyane cyane UPDF bayikoresha mu guhanura indege n'indege zitagira abapilote drones ziguruka hafi y'ubutaka barinda ikirere cyabo. Uganda ikagira ibifaro byinshi birenga 260 bya T-90S na Type 85 IAM bifite ikoranabuhanga rigezweho ryo kurasa no kwirinda ku rugamba, bikoreshwa cyane ku rugamba. Ingabo za UPDF zifite imodoka z'intambara zikabakaba mu 1060 zose hamwe. Izi modoka ni za Armored Personnel Carriers APC zihangana n'ibisasu bishyirwa mu muhanda kandi zikoreshwa mu mirwano mu buryo bw'urugamba. Ndetse igisirikare cya Uganda gikoresha imbunda zirwanya indege zo mu bwoko bwa Zu-23-2 anti-aircraft guns ziteretse hejuru y'ikamyo nini. Izi ntwara hanini zigeze igice kinini cyane cy'ubwirinzi bwabo bwo mu kirere mu rwego rwo hasi. N'izi igisirikare cya UPDF cyifashisha mu misozi miremire cyane mu kurasa indege mu kirere. Hano reka tuze ku gice cy'ikirere. Rwanda ni Air Force, RAF. U Rwanda rufite uburyo bwo kurwanira mu kirere buhambaye. Rwifashisha indege z'intambara zirimo nka Mi-24, Mi-35, Mi-70 zigera kuri 11, Diamond DA-42 Twin Star, Cessna 180 Caravana zigera ku 8. Zose zifashishwa n'abasirikare bari ku rugamba kandi zigakoreshwa ku rugamba mu bikorwa byo gutabara byihutirwa cyane. Ndetse bifashisha n'indege zikoreshwa mu butasi zihambaye zitagira abapilote zitwa drones. Kuko mu Rwanda niba bafite drones zitwara imiti, amaraso mu bice bitandukanye by'igihugu, kugira indege zagenewe kwikorera ibisasu gukoreshwa ku rugamba birasanzwe cyane. Igisirikare cy'u Rwanda kandi gikoresha radar ihambaye yo mu kirere yitwa Radar Air Defense Coordination, ibangamira bikomeye itumanaho ry'ikoranabuhanga ryose riri hafi mu kirere bari kugenzura. Bikorwa binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga rihambaye rigamije kubonera igihe, gukurikirana no guhagarika ibishobora kudobereza no gushaka kunyeganyeza umutekano w'ikirere cy'u Rwanda. Ubu buryo bukomatanyiriza hamwe n'ubwirinzi bwa radar y'ikoranabuhanga twagarutseho hejuru zishobora kureba kure cyane bwa Sky Dragon 50 ikoresha radar ya ABS 153D ifite ubushobozi bwo kubona igipimo cy'umwanzi kiri mu birometero 350 byose mu kirere. RDF ifite ubushobozi bwo gukoresha iri koranabuhanga mu buryo bwo gukurikira kugira ngo ibangamire cyangwa se hagarike ibiri mu kirere byose mu gihe ishaka kurinda umutekano w'ikirere cyayo. Igisirikare cya Uganda nacyo gifite ingabo zacyo zidasanzwe zirwanira mu kirere zitwa Uganda People's Defense Air Force UPDF. Bafite indege za mbere zigezweho zikoreshwa mu ntambara zo muri iki gihe za fighters jets kuko u Rwanda kugeza ubu ntazo rugira. Zifite ubushobozi buhambaye, izo mu bwoko bwa Sukhoi Su-30 Mk2. Bafite indege 6 z'ubu bwoko zishinzwe kurinda ikirere cy'igihugu, nizo mu kiragana cya 5. Zizwiho kuba impigi mu kirere zidasanzwe kandi zishobora kuguruka ku ntera ndende cyane, kandi zikaba zifite ubushobozi bwo kurasa izindi ndege mu birere ndetse no gusenya ibifaru n'ibirindiro hasi ku butaka. Zimwe mu zindi ndege z'intambara bakoresha ni MiG-21, Mi-28 Hunter zavuguruwe, hamwe n'izikoreshwa cyane mu myitozo za L-35 Albatross n'ibindi bitandukanye. Izi zose ndetse n'izindi zikoreshwa kenshi mu kurinda umutekano w'igihugu, kubungabunga amahoro, kurinda umutekano w'imbere mu gihugu no kugenzura imipaka, kandi zikoreshwa mu butasi no gucunga umutekano w'ikirere mu gihugu hose. Hano ingabo zirwanira mu mazi za Uganda zitwa UPDF Marine Brigade cyangwa Uganda People's Defense Forces Marine Brigade kuko gidakora ku nyanja, landlocked country. Iri shami ntabwo ari igisirikare cy'inyanja, Navy mu buryo bwagutse, ahubwo n'umutwe wihariye ushinzwe gucunga umutekano w'amazi ugize ibiyaga nka Lake Victoria na Lake Albert n'imigezi igize imipaka y'igihugu. Ingabo za Uganda zirwanira mu mazi UPDF Marine Brigade zifite amato y'intambara n'ay'ubugenzuzi patrol boats abarirwa hagati ya 15 na 30. Umubare uhinduka bitewe n'amato mata agenda avugururwa cyangwa se agurwa binyuze mu bufatanye bw'uruganda rwa Limo Marine rwo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, South Africa. Aya mato akora akazi ka patrouille bugenzura umutekano mu biyaga bitandukanye. Bakora akazi kanyuranye mu nzego z'amazi ya Uganda ahantu hangana na 20% by'ubuso bw'igihugu. Amato ya UPDF acunga umutekano mu kiyaga cya Albert n'umupaka wa DRC ndetse n'umupaka uhuriweho ku kiyaga cya Victoria uhuriweho na Kenya na Tanzania, bakumira amatsinda y'inyeshyamba cyangwa se abambuzi banyura mu mazi bajya guhungabanya umutekano mu gihugu cyangwa se bazana ibicuruzwa bitemewe mu gihugu. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 Perezida Museveni wa Uganda yavuguruye igice cyari gishinzwe kubungabunga amafi, Fisheries Protection Unit, gihinduka umutwe udasanzwe witwa 155 Marines Battalion. Iyi bata ishinzwe gukoresha amato mu kurengera inkengero z'ibiyaga, gukumira abaroba mu buryo butemewe n'amategeko no gufasha kurengera umutungo kamere w'amazi.
Uretse aya mato ya gisirikare, igisirikare gifatanya n'umutwe wa Marine Police, igisirikare cya polisi cyo mu mazi, bagashyiraho amato arenga 20 agenzura imijyi n'ibirindiro by'uburobyi buri munsi. Naho ku Rwanda Marine zirindira umutekano mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu, hafi ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo, ndetse no mu kujya kugarura amahoro henshi hatandukanye ku isi. Aya mashami ashinzwe umutekano mu mazi akoresha amato agezweho agera kuri 15 mu ishami rya polisi n'andi menshi y'ingabo za RDF, arimo n'asanzwe azwi nka speedboats na Zodiac. Iyi Marine unit ikora patrouille mu kiyaga cya Kivu mu rwego rwo kurwanya amagendo, icuruzwa ry'intwaro n'inyeshyamba zitwara gisirikare zishobora kwambukiranya umupaka kuza guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi nkwibutse ko RDF by'umwihariko ishami ryayo ridasanzwe rya Rwanda Special Operations Force SOF bitabira amahugurwa akomeye cyane ku rwego rw'isi. U Rwanda na Uganda byose bifite imitwe y'ingabo zihariye Special Forces ikomeye cyane kandi izwiho ubuhanga mu karere ka Afurika n'irushanwa ku rwego rw'isi. Uganda nayo ntabwo iri inyuma kuko ifite umutwe wihariye witwa Special Forces Command CFC. Uyu mutwe nawo uhabwa amahugurwa akomeye cyane ku rwego rw'isi. Iyi Special Force ya Uganda imaze imyaka n'imyaka ihabwa amahugurwa n'ibikoresho bishingiye ku bufatanye bukomeye n'ingabo z'Abanyamerika US Special Forces hamwe n'Abongereza UK, cyane cyane mu bijyanye no kurwanya iterabwoba. Mu gihe abasesenguzi benshi bemeza ko Rwanda Special Operations Force SOF izwiho kugira urwego rwo hejuru cyane rw'ikinyabupfura n'ubwirinzi bwa mbere bugezweho, Uganda CFC yimaze igihe kirekire ku rugamba mu bice bitandukanye bya Afurika, high combat experience. Ibi bihugu byombi bifite imitwe ishingiye ku mahugurwa akomeye y'Abanyamerika n'Abanyaburayi. Kandi u Rwanda rufite uruganda rukora ibikoresho bya gisirikare rwitwa REMICO, Rwanda Engineering and Manufacturing, kuko muri 2024 no mu ntangiriro za 2025 uru ruganda rwagaragaye cyane mu bikorwa by'itangazwa ry'amasoko tenders, ndetse no kwerekana intwaro nshya rwatangiye gukorera mu Rwanda mu imurikagurisha rya ISCA25 ryabaye muri Gicurasi 2025. Naho muri uwo mwaka uruganda rwa gisirikare rwa REMICO rwatangiye gukora intwaro zitandukanye zifashishwa n'ingabo ku rugamba. REMICO ifite ubushobozi bwo gukora no gusana intwaro zigezweho zirasa ku ntera ndende zikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba bazijyana no kuzigurisha mu bihugu by'abafatanyabikorwa n'u Rwanda, kandi zikoreshwa na RDF imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Uganda nayo ifite ibigo bikuru bya leta byitwa National Enterprise Corporation NEC, ari byo bishamikiyeho inganda zitandukanye by'umwihariko zikora intwaro, amasasu n'imodoka z'intambara, ndetse no rwa Royal Industries Limited. Iki nicyo kigo gikuru cya kera cya gisirikare muri Uganda gishinzwe gukora intwaro, cyashinzwe mu mwaka w'1989 kandi icyicaro cyacyo gikuru kiri na Kasangola. Gikora amasasu y'imbundano n'inini, kigakora bakavugurura ubwoko bw'imbunda z'indwanyi za AK47, kigashyira imbunda nini ku modoka z'intambara weapon mounting, kikanavugurura ibikoresho bitandukanye. Ndetse na NEC Straight Uganda Limited, urunda rwo n'uruganda rwihariye rwashinzwe binyuze mu bufatanye joint venture hagati ya leta ya Uganda n'uruganda ruzwi cyane rw'abashinzwe umutekano rwo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu rwitwa Straight Group. Bakora imodoka z'intambara zikomeye za Armored Personnel Carriers APC hano muri Uganda, kandi rushobora gukora imodoka zikabakaba muri 40 mu kwezi kumwe zikoreshwa n'ingabo za UPDF, cyangwa se bakazigurisha mu bindi bihugu byo mu karere. Bakagira n'urundi rwitwa Sugar Dynamics, ubu nabwo n'ubufatanye bwa NEC bukorera na Kasangola muri Uganda, bukaba bwarashinzwe mu gukora ibisasu biturika explosives, shock detonators n'ibitegesho byabyo bikoreshwa mu rwego rwa gisirikare, ubwubatsi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe. Naho igisirikare cy'u Rwanda kandi cyashoye ingengo y'imari mu gisirikare cya ingana na $191 z'amadolari y'Amerika hagati y'umwaka wa 2025 na 2026. Ku ngengo y'imari y'igisirikare cya Uganda mu rwego rw'ubwirinzi n'umutekano cyashoye ingana na miliyari 1 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Gusa hano u Rwanda rwashyize ingengo y'imari yarwo y'ubwirinzi mu cyiciro cy'ibanga classified budget, bivuze ko amafaranga arambuye y'amafaranga agenda agura intwaro runaka adashyirwa mu mbonerahamwe z'ingengo y'imari rusange, zikomatinyirizwa n'inteko nshinga amategeko ihabwa urwego rw'ubuyobozi bwa transformational government cyangwa se amafaranga adasanzwe. Mu gihe Uganda ishyira ingengo y'imari nini cyane mu bikorwa by'intambara kubera ko yugarijwe n'imitwe y'inyeshyamba mu bice bimwe na bimwe bya Uganda kugira ngo bahangane nabyo, u Rwanda rwo ruzwiho gukoresha ingengo y'imari nshya ariko mu buryo bufunguye kandi butanga umusaruro ufatika. RDF ishingira ku muco wo gucunga neza umutungo, aho amafaranga make agura ikoranabuhanga rya kure nka drones na radar n'amahugurwa ahambaye y'abasirikare, aho kugura intwaro nini zidafite akazi mu ntambara z'iki gihe. Ese umaze kumva byose akantu ku kandi ku mibare, ku bigaragara ndetse no ku bifatika twakusanyije twavuze tubereka,
urabona ku bumenyi bikoresha amahugurwa, imyitozo ndetse n'ubunararibonye bw'ibisirikare by'ibihugu byombi hagati ya RDF y'u Rwanda na UPDF ya Uganda ari ikihe cyatsinda ikindi biramutse bigiye mu mitsi nubwo nta wifuza intambara. Igitekerezo cyawe gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba wakunze ibyo dukora ibuka gukanda like kandi ntiwibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Murakoze naho butaha.